ixqaq'ij iwano'jel nab'ej ninjoni matioxij che ri qatit qamama' arumax kiyaq'ij chuwech jin xino'qa pa re jun tinamit rub'i Escoriaza. Yin ipetanaq kela' iximche jari rub'i rinutinamit k'o kela' iximulew. Yin ink'amol b'ej pa jun tijob'äl rub'i ixmukanej kela' iximche. Rinrayb'ej yin jata ninb'etamaj ta'el ninkusaj rinmersión chupan ri tijonik niqaya pa ri qatijob'äl richin kiri yojtikir taj niqak'ut ri qach'ab'äl chike ri tijoxela' kiri taq toqxke'tel pa rinutijob'äl yetikir tayech'on jeb'el pa qach'ab'äl. Matiox chib'ej. Yasoropaya mondo tamareme opete kuae wechoibe kuae berechaka che ayu kuae tentape aipota yembue yandeñere eri aipota yaikua no keren ikote koreta irutenta rupi jaeramo ayerovia ikuape yasoropaya me opete pebe no eche jaeko Elías Caurey ayu yanderenta wi no yasoropaya tamareme opete be xqaq'ij uki chigonojel qech'alal rechin ri tinamit qayche pa chile vasco jantapeyi kikoti wik'in rumax isipajun utz nupetiku wawechu pari iwochoch jantapeyi matioxin iwik'in rinub'i rin Olga Sitán impetinaq kela armitan qayche iniwoyob'ej chupari jun qasamaj re jantape utz na'oj kispaj ri qatit qamama chwe chix tink'uaj kela panutinamit. Imanalla tukuyllakuna ñuka shutimi kan ñukami kani apak perugachi shamuni kotakaychay llaqtamanta Moras chupa ukumanta kayma shamushkani sumaq yachakuykunata hapingapa shinallata shuk llaqtakunamanta tandanakungapa yuyaykunata hapingapa y shinallata mushuk yuyaykunata ñuka llaqtaman apangapa ñuka shamuni imashtimi shuk tandanakuymanta chay tandanakuy shutimi kan tinkunakuy chaypika tawka tandanakuychik rukukuna, wambrakuna, mamakuna, kuytsakuna tukuylla imashtimi kichwa shimimanta ashtamachik. Kichwa shimimanta, kichwa kawsaymanta y runa uku yuyaymanta. Na uka ipkue tama yasetna ñu uka chesmetka wita chambuy yutna Colombia cha shawash kiwajuy yutna nañu ayte chesmetka ikute justna kuex ayte kuex yuwena wexat kisya kuex yuwes maw yaste kuchisya chakwa tengna ustna chesmetka kuexa che luch kuex chakok chacha wech kuex nasate kuex yuwete tsaya yatste kuchijnu wech chakwa kuexa ayte tengya ujetze maw mach mi maw chich mi tsis kuex yuwes chawi mi wets chakwa ñaws na uje na sena chich kueñu ayka miñi chawi chakuexa chawi tsa mi wech chakwa ujet na aiso na ñuche chesmetka hikuex puchite wala wechat chapakati. Tiotaki tokniwan de Hingüey Altepet, País Vasco. Sewey pakilis, yol pakilis timasi hamantejuan kani techin namuwey xolal. Achtopani kihtosneki miaktasoh kamatik kenikan antech makahin chiwalis. Tejuan tikitahki semikuali semi moneki nekan patejuan tiwalewa. Nesniwitza itech Huaynechicol, itech Altepet, México. Puebla, tosepan titataniske. Nehni monotza Gabriel Vázquez Chávez. Bueno, panita kititech ne kalnemachtiloyan tosepan. Intekita intejuan tikchiwa semi kualtzin. Imanaya, ñukashuti mikan Javier Chuquín. Ñukami shamuna kai Ecuador mama llaqtamanta, ñukami kani Quichua Caranqui. Kunan punchapika ninkapamunani achika kushikushkami kani kayma shamushkamanta. Ñuka rikushkani kay Ecuador mama llaqtapi kay Quichua shimika chingarihukta. Chaymanta ñukaka munani kaypi yachakunkapa tukuyta, chaymanta chayma tigrashpa kay Quichua shimimanta achikata llamkashpa shina sinchichinkapa ñuka yachakushkakunawan. Beka yuka, beka guian. Ne pas comme dans une fondation de vie pour tous, Queen Duré, Léonard Goragui, d'un Sirarua, do. Nando parakuo, nando kakwaru, kagian, kagobi, kagusuno,
surtout c'est sur ina ne ka be ka tuan be ka nyine be ka sonson be ka gwan ne association garabide be pro be nansiara toto ka gyan ka paro ka gobi ka sumo ka ne niki sumo duro ka ne paraku bebu duro ka be borgu bebu duro ka be pro be ke ndure Leona Goragi suno gaya suno nyinu kandi suno paraku suno benen bebu pro benan siara Bishabeles inkawae Isaac Carrillo Can tene maya yucateco quintanik hachiki makinwol ikilintal wey tukahil etskoriatza itumen un paitan garabide yetel tulaklemeas kukahli ubetkop tuyola letano tene kimehatik mayatan ichil utzipta al kaitan kahlai tsikbaltano popoltano baltsam tenekin tukultike lo betak muk antik an yetel utziptal tumben tukulo tilek inophela ach kimakingol imea yetel ulak anob yetel sham kintukultike ya balo yaninkane yetel ya balo shan yaninkans ti tulakalin wetlak ob Ñukami María Yamber Lacani, ñukoka Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura Ucumanda Shamuhuni, Otavalo Quichua Otavalo Cane. Ñukanchika kay Tandanahui, Ucumanda Kayam Kanchimi, hasta Wambachaka Runa Shimipi, Huilla Chikunata Yalichispa. Shinami charinchi iluman uyachik antata shinallata kay wiñay kawsay kilka villachik fankatapas charinchi chay ishkandi kay fankakunapi villachishpa runakunaman chay llaqtakunaman riksichinchi y shinallatakunawan pachakunapi ña kaypi kanajunchi País Vasco mama llaqtapi sumak yachaykunata ñukanchipa riksishpa imashina ña ñukanchipa mama shimita shinchichinamanta. Eucha, anja Rolando Yacet, anjio Colombia West. Anjio nani aiso wala pein o tau. Kwesh juwe pa ka kwesh juwe kshachama he tau aiso ma waja pein o tau. Chi chayo chi shwent kuta anjio wachi kshachaya woban jaha jaso wala chachanya ohot aiso na Vasco weshkiwete. Bishabeles titulakles José Coyoquín Cabae, Sihanen tu Cajil Halacho, vale, Beora Cajak Valen, tu no Cajil Ho, Bishan Cajak Valen, tu no Cajil Cancún, Wa Ichil Mayatan, Cancume, Wa Cancum, Tin Shokik Kahlai, Yete Talen, Machenti Juntalen, Talen Yete in Wet Shokil. Isake, okuyoheltik. Yetel hachkimakin woltu mentalen, se nustintane le witsobe, helupahtalin wulik, weitu nos lumil euskeratan. Eucha magorhins, anjas oración cuetaquinas, anja Colombia, o yote, aite walay wechat, aite wech na kwe aite na Vasco kiwete, aite mostrazio, walay me hewa, me jichkwega bia, me eu kahio gazio anja. Wala hi wachat che na onqueño evio jichque capia no sé se ma onque evio to te sanje ma wala hi wachat che chaite me eu ipe no sé ma wende pa kwesha I wesha ha da che que kwesha I pa no sa kwesha ma wala hi wachat no sta na wet bi ai yuena ma wala we hi yoch anche que we jin ho no sona así wala ya wetin yaska hiyoza aite igwesh na kiwete na ete unsi wala wechat change and kwa wala have boch no sazio Mari compuche pu garavide che mulelo fao escaleria mapumeo incheta Alberto Wenchumilla bingen kpan wild mapumeo feitan mulemum cheutain tuun fei xau glen feita sungumeo tai winyo mapusungu tofel feita fao kimpapen chimeshtaman emun winyo sungutul emun taman sungun emun taman kewun
femechi mutain acento afel tain si tofel tain mapu mutain cheta kinyeke kimen kinyeke pepilun femechi mutain soy bueno in program tol tain mapsun tain kunyo mapsun le tofel riu wal mapumeo cheu tain mule mutain che cheta mapuche femuta femeken tfachi sungmeo kama putatun vida peuman ele fe kom kom expai tfachi sungo chaltumai komche mashikuna nyukaka inti shutimikani sarawuro llaqtamantamikani kaypi Centro Kichwa Estudiamantamikani imamanta kayman shamurkani sarun watakunapi ñukapaq shuk centropaq mashi shamurka kayman chaymanta kutin kaypi kanchik imashina vasco euskera mashikuna purishkata yachakunkapa ñuka llaqtapi Saraguropi Kichwa chingarikun chaymantami ñukatapash ashtawan kankunapaq purishkata yachankapamunani. Nayaja Filomena Nina Huarcacho Satatua Jutwa Kaisa Bolivia Marcata Aymar Aruta Parla Sirinacaro Yatiiri Yatjatiri kun jamas hukampi chamanchna hiwasan arusa kun jama taqichi qansa chamanchapki yaqarunak ukhamaraki ukatja ukanaka yatiqasaja nayaja inas hukampi chamancharaksa aymararu Yukaka sinchi mikani sinchi yanes Kichwa mikani chay Waranda manta shamukuni Ecuador manta kaypi mikanchi ñukanchika asallata vasco kunamanta yachakunkapa imashinata kankuna rurashkankichik kay suma yachay wasikunawan ashtawan wamrakunata yachachinkapa ashtawan imashinata kankuna programa niskakunata rabunkapa chaymanta kayman shamupashkani Macuefins, Chucainas, Walawachat, Aite, Iquaja, Monspacá, Uque, Viviana Yasset, Naente, Kikin, Aite, Euskalerriate, Uns, Vite, Nasa, Huachac, Walawachat, Champacá. Bueno, soy Viviana González, soy lingüista y vengo acompañando a Garavide en los 3 aditus que ha organizado y en este tercer aditu es muy bonito porque empezamos a ver el fruto de lo que se sembró en el primero. Ya vienen personas de las organizaciones que participaron en el primero y que se llevaron una semilla y ya han traído una plantica un poco que ha germinado y que está en un momento de mucho cuidado, pero que a la vez nos da a todos esa alegría de ver crecer esa familia en la que se está convirtiendo Garavide y creo que en esta ocasión es muy importante ese giro que le da este tercer aditu a mostrarnos un poco esos frutos de todo este proceso y muy contentos de estar otra vez acá en Euskal Herria y con todo el ánimo de apoyar a todo el pueblo vasco en la misma lucha de nuestros pueblos.